What's up my people, ibintu nizere ko biri kugenda neza, nubwo inkuru mbazaniye hari abantu bamwe itari bushimishe ariko hari n'abandi mbese babyishimiramo. Inkuru mbazaniye nta yindi nuko umuhungu w'abanyarwanda twakundaga ipusi ku mbuga Dekati yabashije kuba yatangaza yuko atazongera gukora ibintu by'ubloga. Nyine yari umwe mu banyamakuru bakoreraga kuri Instagram cyane, tugezaga amakuru, utuntu tw'udushya turi muri entertainment, ndetse ngira ngo hari abantu benshi batamukunda, ariko urebye imbaga y'abantu bamufollowinga hari abantu bamukunda. Inkuru mbazaniye rero nta yindi, wiwe ubwiwe yanditse kuri story avuga ko kwitinze abivuyemo, yasabye imbabazi abo yahemukiye, abo bitagenze neza. Ngira ngo ni inkuru nyamukuru ishobora kuba iri ibyihishe inyuma, ishobora kuba yabiteye nuko mbere yaho gatonya yari yashyizeho rest in peace mom, nshobora kuba mama wiwe yitabye Imana nubwo tutarabimenya neza. Dekati ubundi ni umuntu abantu bamwe batazi isura yiwe, ariko Shadibu yigeze kumugaragaza nyuma y'uko amusebeje ahagana muri 2017. Isura yiwe yageze hanze, ariko na n'ubu ngubu nta bantu benshi bamuzi. Ni umuhungu wiberaga muri United Kingdom hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Rwose akaba yashyizeho story y'uko akwitinze ibintu by'ublog, agiye kuba abiretse. Kugira ngo hari abantu benshi birashimisha, hari n'abantu benshi nanone biri bubabaze. Kugira ngo amakuru menshi twayamenyeraga kuri Instagram yiwe ariyo Dekati Babalawu, niyo twamenyeragaho amakuru, ariko ubu ngubu yabashije kuba yatangaza yuko atazongera kuba yajya muri biriya bintu. Kugira ngo akenshi yajyaga asebya umuhanzi bita Bruce Melody, ariko se ntiwabyita kumusebya, ahubwo usanga akenshi ari kumutwikira, kuko murabizi Bruce Melody niwe muhanzi mu Rwanda dusigaranye ukomeye, unakora cyane, tunubaha cyatari. Na Meddy nawe akunda kumusebya byatari, aho aba ari ku ruhande kenshi rwa The Ben, ariko byari akazi, nta rundi rwango rwari rurimo. Ngira ngo yagiye anabasaba imbabazi kuri story yiwe ya Instagram. Ngayo nguko rero